أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi, kerama, uzvišime gospodare, Allah Azza wa Jelle, ko ako prvo than stvori amen, ako din islamu puti amen, hembare blagodatija dingami. Salavatim selamim i čalači kamaroman po pejgamberi, Muhammed alihi salatu wassalam, vesiri familija ehli bejti, veseram Allah, skola sinima nita paljulajtanu ashabija, Imsaman ushaq laka probinen ko piro hayati ki praksatanen o Kur'an wa sunnati jiko yawmul qiyamati Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amen l'Islam Allah seri zenea jiko bishu yekto aniyeti ko to Allah azza wa jalla naredini penela يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله عز وجل o manušalen, o božavinen tumare gospodare, ko vas stvorja tumen, hemo kolena gleder tumende, te bioven takvalije. Pa Allah počinja ga tela fija, ja ejuhen nas, o manušalen. Manuš, to jest manušalen, ki množina, ala taro lafi, neli, taro jed personi. Manuš je jednina, ama manušalen, ki množina. A mene činamen lafi čerđam, kaj lafi manuš, neli, taro arabsko lafi, insan, avela menge jektaro štar arapska lafija. Ili o lafi insan, manuš, avela menge taro lafi eneus, su značini neli pokret, kao manuš pirela, pokretljivo je tamo, pa manuša gjare neli anapker dojtano, taro lafi eneus, insan, i kao dojtano glagol. Ili pa o insanjama pkerdojljivi ki moja dehar sebepi tarolafi ko avela anese. So značini kao insani dikela. Kaj tamo vidljivo. Za razlika kva pominjam, ta rođinja ka samena dikha. Ili pa olafi insan avela menje tarolafi uns so značini kao manuštano društveno. To manušket kerela ne samo prestup, ne samo problemi, ola čvena lekaja, no zatvore. Su se opalipajtano suprotno kivesiri fitra, te ovel društveno, avrijaldan, te družinelpe, te ovel ki kupa, manušenca. Ili pa lafi insan, avela menje taro lafi nesije, so pominjam, so značini kaj bistrel. En pominjama kad tine puti kaj o manušte bistrel tamo ni'ameti taro Allah. Ne pominjamo da. Osim musibeti tamo manušte bistrel ke će ova pilafi taro džandipa, o imte bistrel. Ola je tamo musibeti. Ali ki suština, ako globali, ako dikja manušte bistrel tamo blagodat taro Allah. En dinjame bučužo primjer, ako denat men godi. Zavisi manuše ko ako momenti avele se haberi kaj na kale stare vladi ili pa odvadi kja pireja kenca. Hem zamisli nov kad ne bi bistrel. Obja čol kod ova hali celo piro hayate agar. Ko momenti sad kada di kja pe vlade sa na kaj dunja ili pa kad čujao haberi su mulo nesta ne. Aba ne sad o vreme džava manuš bistrelova pa di kali sad družini pe asala. Nekad dela pegodila, hariko kratko tužno, ama sve u svemu bistrelo. Pa nija meti tamo manušenite bistrelo. Pa o insani tamo vikimo, insani manuš, je tamo akala štar bučak. Ili pa se lepio sošta zajedno ki kupa.
Ya eyyuhen nas, kama Allah Azze ve Celle, ubudu rabbekum, o manušane, obožavinen tumare gospodare. Koja kava ajeti tamo halalen, išareti manušenge kola na ne muslimani. Išareti manušenge kola itane nevernikija. To jest, kava ajeti si kane amingijek. Kaj manuša su na neko din, manuša su na ne muslimani, kaj tane obavezna ko praktično delo taro šerijati olakuvena. Šunen žukaj. Obavezi me i tane ko praktično delo taro šerijati. Emisimaška islamska linija baro razilaženje, ihtilafi, ulavena peko mišljenje, da li on, manuša kolana ne, muslimanja, da li ta ne obavezna te praktikujnen o ibadeti? Da li ta ne borđi te čereni ibadeti Allah je sa zaođen? Emo do ibadeti odnosini pepenena kosa. Kosa o manuša so i ta neki dunja. Ama da li ta ne obavezna manuša koja na nemuslimanja ki praksa odovateane, ki suština samo manuša ki dunja so živinena, borđi ta ne so. Te obožavinem kas. Allahe. Ama da li ta manuša su na nemuslimanja borđi ki praksa teanem o šerijati, o teo alimija maškar peste razilazine nape. Pa je deo ta učenjaki ala keren kaj hemo manuša su na neko dini, borđi tane, te praktikuinen, so u ibadeti ki praksa teanem. Kur'ansko ajeti, ma selekekum fi seqar. Šungena kur'ansko ajeti. Kada pučle kaoven. So anjatumen ano seqar. Kodo adeo e cehenneme so neli. Kalu lem nekum minel musallin. So kava keren. Nasiyamle okolen dar kolo namazi kıldinge. Pa olen ko cehennem yangya, so hemo dova su namazina kıldinge. Hemo namazi su na kıldinge. Inače, iako učenjake je tane kojeg mišljenje, kaj mora o praktično deo taro šerijati so manuš praktikujeni, moram glavo dovata veru o tevhidi. Moram glavo dovata so o verujivo. Se vepi kaj, odvaj badeti koja tu praktikujneja, na ne to vel kabuli ako so. Na ne tu tam glavo dova o imani, na verujneja kodova. Ama kad ti si nešto za cilja ver, a kad ti si nešto od cilja ver, kedo neverniko ko na nemuslimani, ka veliko sudnjo dive, hem naveruja ko Allahi, i sile li kazna baš od ova su naveruja ko Allah? I sile kazna, ne. Znači sile kazna se vepi kaj so, naveruja ko Allah, si ne neverniko je baš od ova ko vel večno kaj, ano džehennem. Dodo. Ama kvajtano kojeg deo ta islamska alimija so akerena kaj manuša su na nemuslimanja, on kao ven kaznime samo se vepi kaj naverunje ko Allah. Ama okola su ačeren kaj obavezna i ta nehemo manuša su na nemuslimanja ki praksa, praktično deo ta šerijati te anelje kotan uzalodova. So kao ven kaznime, so i ne nevernikija, so ko Allah naveruje, ola kao ven plus panda kaznime, se bepi kaj na praktikuje o ibadeti ko tanange, kaj na klaninge, kaj na postinge, kaj zekati na dinge mredlja vera buča. Ovaj tamo ekstra plus kazna, uzalo dva su ko ven kaznime so naveruje ko Allah. Dobro, svi ne samo dokazi, a mena kna klasova čera, ali manuške šunela samo do manuško kaznimo, a na hine muslimani ako kaznimo baš su na postija, na djazekati, svi da ih dokazi si. Wallahi penala u Kur'ani, وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Kur'an svajeti. No, Allahi, teško je mušrikonge.
кола зекати на динге. Шуни шука. Мушрико, на не муслимани. На верини ко Allah. Або Allah и претини не се дума. Тешко е мушрикони. Кола зекати на динге. Dobro, ako na neobavezno te dal zekati, sos onda pretini pele se baš u domu. Ovtano mušriko, zove zo, na verini ko Allah, na ne muslimani. Ama so, pretini pele se sebe pikaj, na dingjao zekati. Kaj na dingjao zekati. Panda i dokazi. Panda i dokazi kaj manuša su na ne muslimani. Kao ven kaznime su na praktikuju ibadeti, v praktičnem delu te anenta u šerijatiki praksa, kao ven kaznime, eki penjati sura neli, suratul bejine, kot Allah pošvini, lem nekuni ledine kefer min ehli kitabi wal mušrikine, munfekine, hatta tetijemhum ul bejine, a sad diko kuva Kur'an spajeti, kot Allah kao čeri, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. شو كان؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Naredimo si nelenge. Allahe iskreno te obožavine, namazite kaldiner hem zekatite den. Pa kaljama čeraja, kaj hemo manuša su na ne muslimanje, on ta ne obavezna o šerijati te anendeki praksa. Va praktičnu delu, tamo šerijati, te anendeko. Naravno, pa je tamo mišljenje, tamo je deo tamo učenjakija, a i si da im doj to mišljenje, abo Allah i najšukar džanem. Ama, ako manuš ka položini o računi, baš o namazi, zekati, sar pominja o Allahi ko Kur'ani, sigurno kao ovo da hem baš o javera naredbe ko Allahi ko Kur'ani naredija. Hem uzalo da ovsu na jednim muslimani, znači da načelo uloga, so se ki početka vela, ja ejuhen nas, o manušale. Na odvinja Allah i nikas, na kjer ja jeverin amen, otpunta svojorinem, na, ja ejuhen nas, o manušalem, obuhvatinja kva stari saj manuša. Si ne musliman, ja i ne musliman, normalno. Si ne mumini, ja i ne mumini. Obuhvatine mole. A dokaze i ta ne uzalo dva, onda kuranska etija. Ko to Allah pretini, je koledar tano, ovajnu li mušrikine, ledine, na je tu ne zeka. Teško je mušrikonge kula so zekati na dinge. Ja ejuhen nas. Učenjaki apali smaškalem bi si razilaženi ihtilafi ko ciljini pe akalela finca. O malušalen, ja ejuhen nas. Pa jek lendar taralimija vakerem, akalela finca ciljinen pe onevernikija sosi animeka. To jest to mušrikija animeka sebe pisoste. Allah kava kuransko ajeti nastavino Allah je kuma وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. A te si ne tu men šuba, te sunjinen, a ono druga su objavina mare robose, to jest mare pegamberesi. Dok ja vera penena ja, taro alimija napnu, a kvajitano poruka sarijenge. Ja, ejuhen nas, sao manuša, o tu men kula so navedvinena, prihvatileno islami, hem ikeren tumen ko Allah eso rošelo, hem kao oven spasime. A tumeno muslimanja, su inen ko din, su prihvatijeno islami, ustrajnen ko od dva značenja kao. Pa ja ejuhen nas od usini preko samo muša. Na samo ko mušrikija tarimeka, nego uopšteno. Ja ejuhen nas, o tumen manušajem, o tumen su sjene verniki, a prihvatijeno islami ko im spasime, a tu men su već ule muslimanja, ovo je ustrajna koda. Pa poruka i tani, hem je kenge, hem je duitonenge. To jest hem emanušenge soveruinen, hem emanušenge sonaveruinen. Ja ejuhen nasu budu rabbekum, o manušalem, obožavinen, tumare gospodare. Ubudu rabbekum, obožavinen tumare gospodare. A ubudilje
Obožavanje obožaviba tamo potpuno manjipa, potpuno poniziba. Hem ikeriba ko propisija kova ale. Odvajtano od ova definicija talo obožajba, od ova budijet, od ova znači o manušco potpuno manjipa to velehem potpuno ponizno, a uzva od ova so o naredbe kova ale ti keretu kodu. Potpuno ponizno. To se potpuno ponizno. Se okova ko ako vele oholost, ko ako vele kiberi, ko vele čalumi, le soro ubudidja, od ova obožavibana, ne to li ispravno. Kiberlijengo, čaludžijengo, obožaviba, ona je ispravno. Jer to božavine mora to veltut potpuno manjipa, hem to je potpuno ponizno. Ne nasmatre ne tut nikojem ništa. Ubudu rabbekum, obožavinem tumare gospodare. Hem ko akvajtano dokaz, ka je manuše soro kalbi, le soro razum, le soro svatiba, mora te oven pokorna e Allah se, angledero lesere deljatano teo. I da je kilafija, anglav tire vasta, tire pre... Sova je u stvari će reći badete Allahese. Kaj je tamo dokaz? Kaj to kalbi, to razum, to halojba, mora to ven pokona Allahese, a gleder tiro trupi koja si tutle. Obožavinen tumare gospodare. Pa obožaviba Allahe, ko prvo tam sovaja pravanjen ovem. Kalbe. A gare, to božavine Allahe, ko prvo tam mora to vel kalbeja. So tejtani so, osnova taro imani. Emo te ako na nečisto, sakva ver so, pa na vredini. Džaba tu tireva steja ka dezekati, džaba tu tireva stenca ka panetu ko namazi, džaba tu tire trupoja ka čereta vafi. Ako je osnova ka te so, nanesa vaja. Pa obožaviba, Allahe, ko prvo tam ovela kalbe. Jer ako na neo te čisto, oko ver onda kao vel so, samo kaličini ko ne sa ovu na fluku. A če dja mafita o munafike so, klaninge, postinge, pa ti lufta da gdje. Ama samo dva ništa na vredini so, sona katina je nečista. Pa donese i tane so, munafike. Donese i tane munafike. Pa je osnova je manušesil, taro lesoro verujiba ko Allah, ano kate, Andrej ko kalbi. A naravno, kada je tam je osnova, ano kalbi, dva verujiba, tega no dva morate si kavi pekaj. Ko delo ti retrupoje, odvajtamo definitivno. Ako dja osnova je tam je čisto, šukar, o imani, ko Allah, onda dva definitivno rezultati mora ti kaj ko delo ti retrupoje, odva te si kavi. Pa na što manuš neli to vele zoralo, hem imani, hem ubediba, a nikada Allah se kiseš da te naperao. To je to nemoguće. Manuš to veli imani ko kalbi, teorini ko Allah, to zoralo ubedima Allah, ama te perao da Allah se kiseš da. Hem na samo doa, nego jek namazi, te nakava, te preskočini. Bizočera lafi te nele osojba i te bistrel da je to nešto jave. Manuš koja je sile zoralo imani, zoralo ubeđenje, kopiro kalbi, ovne bi varani, znači te dozvonite na kerde star i ek namazi. A ako od ova kerdja, od vas znači kaja ka te sile so krnja budu, ne potpuno, sile nedostatkija. Ema kad te naredimo, obudu rabbeku, obožavinen tumare gospodare. Ema kalea kad bi, pazi na kao što kaže, to si ne naredimo koja je ti, obudu rabbekum, obožavinen tumare gospodare,
Hemo Allahi te cilini, o cilj lesoro kale je naredba, te odnosini pe samo, ke manuše soro trupi, kole soro telu, kole se le udovija, tamo akija naredba, kas bi onda isključina? Bi isključina je munafikon. So se on obožavije, ako šagar te vakera, Allahe, pire teloja, ama ko kalbi na. Znači, pa kad te ubudu rabbetu, obožavinen tumare gospodare, počmini prvo čisto kalbeja, zorane imane, zorane ubedivaja, a od dva mora ti klosa rezultati, tak ti rozora imani, ki praksa. Pa kad te ubudu rabbetu, ne samo od cilje Allahe su obožavinen Allahe, a gar su lese kako dinene se ki seš da kaperen. Jer kad bi ono do od cilje, onda tarakja naredba bi isključinen pe automatski munafikija. To su lukman nije. On kad gi badete Allahe se pire trupeja, ama nahineo kalbi salmanan. Pa obožavinen tumare gospodare mislini pe ko potpuno pokoriba olisi. Ma kad te pa nek interesno bude, a meni čerđava pa na početka svako slovo, pazim, svako lafi, su avela ko Koranu. Avela znači sole soro cilj, em kod od ova lafi su alo te, a ver lafi naš javel kole soro tam, osim od ovo. Pa na primjera kad te, ako primetim na nema kerdo, ja ejuhen nas, ati'u rabbekum. Šajama gartavim. O manušalen, pokorinen tu meni. Jer ako je ta nje naredba uopšteno saj manušenje, onda ako ne savi logika bi še bi onaj to, o manušalen, pokorinen tu meni, edemlje se. Ama na ovagja, ja juhen nas, ati'u rabbekum. Nego so, ja juhen nas, ubudu rabbekum, obožavim. So se na aloa ja etiju, nego avela ubudu. Na aloa etiju se vepio manuš šaj neka se te pokorinipe, ama ne mora ne te obožavini. Šaj to je neka se pokorno, ama nahem te obožavinele, to jeste černe si ibadeti. Šaj, na primjer, te pokorinetu baš u manušku, aj kako je pretpostavimo. Ja, vodiču manuše miri. Lese šajte ove so pokorno, a našte božavine. Šajte ove pokorno ešefese ki firma, ne? Pa u pokori batano nešto je, a u obožavi batano nešto jave. Hema kad te pa najbuti. Te pokorine tut šaj, ama odole pokori baja, te mrzine da u isto vreme. Em to je pokorno, ama hem te mrzine. Ama te obožavine nekas. Naš ti, osim ole, potpuno te mangi. Kaj ta ni razlika, pazim. Sam primjer, to je pokorno. Te kande, poslušno. Šaj to je šefes, ama u isto vreme šaj te mrzine. Ako, tu mora to je se pokorno, mora te šuneri, su naredini tuke, ne li? Ama u isto vreme še to se cinere, te mrzinere, Andra. Ama te obožavine nekas. Naš ti osim toga tut potpuno mangi pa prema bolesti. Pa olafi obožavi pa kad te avela, pire cile, hem sila piro značaj. Sila piro značaj. Mislim nek hadisi ko muslim, kole soro sahih, hadisi ko abud puti ašujeni, ama hadisi koji sile je kopasno značaj, em neskoro značaj bi valami svakoj kemu mine te si kidini. Allah Rasul alaihi salatu wassalam, zaqa tamel iman men radije billahi rabben, wa bil islami dinan, wa bi Muhammedin rasulem. Ono pegamberi kao setini o lezeti, o gudlipa, o slast taru imani, oko vama muško je tamo zadovoljno Allaheja sar gospodari, Islameja sar dini, eme Muhammedeja sar pegamberi.
Ама kad ti to počíva, so se akava hadisi tamo opasno. Hem so se bivalanite si kirinja men pao so lešunja. Sebe pi kaj vakerdo kao setini o lezeti, kao setini o slast, o budlipa taro iman, o kova kovel zadovoljno, a kale trin bučenca. A znači, agar, ako men tu na osetiam o budlipa, o lezeti, o slast, kataru iman, od vas načini kada nam zadovoljna e Allaheja saramaru gospoda, niti pa Islameja sar dini, niti pa je Muhammedeja sar pejgamber. Dole se opasno hadisi. Dole se opasno. Pa musibeti tamo manuš to vele neli od ja krnjavost, od ova kalk su plamaru palo o ademi, to vele ano zadovoljstvo. Ano zadovoljstvo. To je tamo musibeti. Manuște s-o zadovoljni bate na ovo Domnul Allaheja, gledajte mu belaj. A belaj tamo je manuște na osetini o ljezeti ogudli pa taro imani. Pa ko na osetini o ljezeti ogudli pa imanesoro, pa je savkona upotpunija, naphergja, piro zadovoljstvo ni sar gospodari Allaheja, ni pa Islameja sar pirodini, niti pa i pejgambereja sar Resuli. A u stvari klajta ne trim buča kolenge ka ova pučile ko kaburi. Pa kolem na položingamnen ki dunja sarunda ko ahiret ilem ka na kajem ka pobedina. Alladhi khalaqakum. Okwa ko atumen stvoria walladhina min qablikum yamukolena gleder tumende. Pučiba الذي خلقكم okwa atumen stvoria. Da li onevernikija priznaje soleno Allah istorija? Priznaje? Allah priznaje. Ama susa kad te penava pa onda hemo kolen angleder tumende. Ako ja rabi stvorim ja man, hemo da priznajnava. Naravno da stvorijanemo kolen anglav mandi, se ne go priznajnava. Ma kad te mangel te penelpe, sar ola so stvorinjam anglav tumende, e dunja nakle, ola mule, hem ni kolen na janev, ni tipa ne kolen pominev, a jarem tumen kameren, hem niko tumen na et, ni te janev, a ni te pominev, a sam ore kaven, anglav ko Allah mu računi ka položine. Non. Pa pomini pe sam stvorime sina gjar mule. Ama kad te Allah fi čero pe taronova, sau i tamo cilj taro manušesoro stvori baki dunje. Sar so on žele tari dunjo, kola so on gleder tumen de živi nje. Hem naveruje, pa eke tumen je slika, prilika, mahem tumen te džan, e dunja te nakel, a te naveruje. Glavno mi znači da će repeli. La'allekum tettekun. Tebi oven bogobojazni. A la'allekum, kada Allah pa isnas penjardoj tumengi, ko Kur'an šajta vel, la'allekum ta'qilun, la'allekum teškurun, la'allekum tehtedun, la'allekum tetezekkerun, ko razna načine. Tebi oven bogobojazni. Tebi figodija oven, tebi zahvalna oven, tebi ko pravo drumu oven, tebi takvali oven. Kad to anim ja isilen duj mišljenja, baš od tumačiba akalela feso, la'allekum, kedalo, sanate ko krava, la'allekum tettekun, tebi oven so takvalije, bogobojazno. Ako Kur'ani kara kad put izrazija, la'allekum teškurun, la'allekum tetezekkerun, magyar. Ama kad krava pilaftaro tumačiba akalela feso, o alinja isilen duj tumačiba. Anguno, tebi oven bogobojazna, a duj totano nabili ovena. Opravo je tamo tebi oven, a u duj toli nabili oven. Si razlika kakve?
Комаричим ще на нього, най-тано и те исто. Ама ко арапско на неке. А ква те би овен богобоязна, овјајта ни потврда, те овен. Те кергена гехар ка овен. Одвајта ни. А као дуито набили ове, од ова значи ни очекујнеа те ове. Очекујнеа те ове тао таквалие и ситут е трошка нада кепена. А кета ни разлика машкаро те би ове, хем набили ове. Те би ове значи те кергјан акава, а устари со Аллах ки почетокно, јаве насу убуду раббекум, обожавине тумаре господари. Па те обожавиен тумаре господари, хем калбе, хем те сенде истина кодо, хем ти не тумару убеди бако Аллах, веруј базурало, хем ти пракса до атанген, те кланинген, зекатите динген, рамазаните постинген, као вен таквали. А као дуито значини набили овен и си надил пекодо. Па као прво те би овен, то есте керјан као овен, то Божејан тере господари. А као дуито набили ове, очекујнеа кај кој, надинеа, а во ласо не е сигурно. Не е сигурно. Козом трајне одер си ганала, ти навака те, и кој сати си? Ако си кој сати, кај те иншаллах утара качува, ма буте до садина, па ано аве куркала есере изенеа, ка наставина, значи таро бишу дуито, джико бишу трито ајети, Allah esere ona znači kera. Allah te dotune svakoj hajri, ovdje sam ste suvarnim kako tako malo vakti, pa di kamen inšallahu ta'ala, ana velku ko isto vakti u ahir davana, alhamdulillahi rabbil alamin.